Palumil ko il mera rogul adal ko mos iltun in mertial to ko program itiang amengal ais. Awera agi bom molto da news agi somla yaman mora rogul tira o mesetial program rak mamluas. Agi no dia gim delia amengal ais tiam nombre el Sunday. Belal Sunday taniar bebir mamar adatial TMC mlo positive ra COVID. Magi guk every arrange scheduling ramam. Elang mamtel guk mutun mo le mom mol tirak el schedule di lira ko trul wase. Pekl mandera ko singay yang metobda amengal ais. Melati amengal ais ra sir ewidir ko singila bu il mutre el altru mel ko singila bu. Misel gotul amengal ais isela Omicron tial COVID ra blue belaw. Men mutre el altaem en ngedel telael me waldar tumalu matay milat amla mosmer. Teim adam losmer amla dra COVID el altaem antru matelol milat anyuing. Kaya mayang alay sila gisela COVID. Direk dol tirak la atingil a minister a health ngombral wasetial raktel COVID downward maral merio. Adik medo ko tumur ko selu lubong alay ng mostat maral at tiar raktel maral merio rablur belaw. Direk dol tirak ratara mayang alay sel lomrek el Sunday. Yung mlaringa buigel mlosme miltamal ra Semadara Taj ra restaurant ra blur oreor yang ada terul buigel bilti tira bulis tira amlo suspect luas tira til melingal buig mangariya tartil Hopkins Anklel lo karagri lam nese tabel ngil ngaro gimil tela al kias direk ngariya mutul tara buigel klela novi gabu gra hui riping direk karagri la nese tabel ngil ngaro hotel tela el altaim met direk el simre mengira arabliril waset mobil auto tir malup tedi el sile mengira agar gadir ablur agar gadir tir serbe setnya agar gadir direk dol tirak ratra yang lai sengari abu igra amlegok nga Marshal Abdul Omkar la milgol gamle program lira bitara masalat ablur esar ya taram la makal mil sup iringi. To tirak ram yang alay sang galbu galing mo hospital albo ang karyoren di milto el sueba katlil. Men mut el altaim di al sal motrok wa sing rahmal mleul di mla motrok wa sing klil galbu ga Marshal Abdul Omkar. Direk do tirak rataram yang alay sing ngarngiya BSL el programa na Palau National Development Bank itiang all top da solar panel to promote tial alternate energy mora arogulo dron okra blur belaw mong bogor dangar edel milyon ludo del world ra pon el panel am la moring ngara NDVP mangidil adel sumerial mo lo solar panel adwel ablile ngol ko seorang hara den giringi asabe elo den wal mora NDVP yung mabtol ini henji ra tial do wasin bol subira bekladel itia do ringil yang wasin mal la momring la ara dengi direk do tirak ram yang alay si tiagi dili disira ra adel tiram la mosmera COVID edel telal madringil la adem betok la adel tira aurora private sectors adil yak lo positive yang ma mongmodiak si ilmo aurora lesel lula tial COVID asya sum como smere gilak to dinga rablim diak mo mais yo mas que melval mo betokol tiram lora modiak lo lungul raw tumlo lungul raw dior do tirak ra meal ais mar adra qablemente tumla tubdia tigingil wasyal sugum ka kamlo COVID ngariya babir hospital wasy COVID mababir aurerem lo sing mo diak mo dior aurol diak ngaralib Tagmoralib without pay, yang sibela kabelmente ngosugaw miskawa aseseludaw ng ngosol sob cloud. Munsi emel guk mangatmok na bilang aklem hindi mo mo obomungil. Ya ko bida do ng lilwas yang ngar email klebsay positive. Ya awri ulang na mo si emel mutul mo. Tirak ratara may ang alay siya
Blur bela tirgel ngari sila la mlokot mokl girela sila digital residency. Mangaring gel adel kotul mlo adel tial gel mle kotul adel mo register mo sel digital residency. Ang klela Timothy Draper ngegida walgora director tial el tial lureore direct ngaring al mutul tarar adel ngia adraudod Bril Wang ang klel. Itirgang amlesioning sel sa ingra presidente rulitial molla e direct amlesioning tial aldadu wasing mla mo subira blul adel. Tirgal sumerial mo member tiagil digital residencia mo register. Adol tirak rami ang alay sing ngaring atar tumagi maklukulo mo uspe $50 au registration fee, $100 fee gaw abom residence. Mong melmuter sa igid el tamran makatmok sa igid el inauguration or tial digital residency. Melmuter lang adol tirak la ay sa Minister of Finance o sa tangariya bakor dadar tumagi malaat. Now register. Awera al makatmok tialala ang netop dra simbong la singariya bakor derul tial may imendar talaat. Al sumerian mo adat tiam bakor da talboy ruriu lang ngariya dar tumagi malaat ang register. Adol tirak ro urang dar tumagi malaat dar tumagi muklong ngara lu madarngel telaela. Abra da school lagi usegiden. Tirak rami ang alay sa ngaringingel lengar belaw ngang klela Lindsay Motil Timarong. Ngang chairperson or sel COFA Fund Authority. Ngang ablolda ka aradra PIDB, Palau Pacific Island Development Bank. Itutki mong mo CEO, presidente tial bangko, tradil mong utial drual. Idiregal servo mong utial drual, como chairperson, como chairwoman, na board of directors mo. Congratulations on mo Miss Timarong, rakmal ngarwa drual, leblal ngu, nga tirakla ay sentara ang kotredil na mortial rual. Tirakla trami ang alay sa sel mli ay sa rubulo oreor wasing mlaria simbong tilob del wase abilong tirge kildroli ra bebira rubak. Aulal top dra bebira rubak al modiak rubak. O isura ratagil modiak rubak. Amlarngia babiel milgatmok dol tirak ra simbong yang wal mlesoril lobat tial aldadu lobal mora kargril mang auriural katmok la babilingira arangaram kati mar bebira rubak eng wal mlani otsusir tial babieren mora abilung wasagam iwitiang mauriural boring segid aldadu et dimlo adadu radronlir dimla kan wa kargril mlamot tergok wasi tirge rubak tira wal koram lois Radi irir, alilu termong Michael di irir ra klobak, yung mlam sum atko ra klobak ra blur orior, ben mutre lang, yadol tirak ra syukang ra blur orior, ang iray gala ong ra klobak ra blur orior, di mrak mobile matut ka, abi esel mo ibudul. Tirak ra trami ang alay, siyang mlarngiya ardi lulurior ra, obis ra Attorney General, ngaklela Caroline Bird, Hingga nga dimlang kadol tirak lalu laureor agargril mle sanction ring court imle banner ring temlabar ring mo diakat sebel practice alla rablur belaur el altaim hingga dadi laureor lo bangela Attorney General le assistant Attorney General rablur bela el altaim diakat sebel laureor lo tergau sa dator alla rablur bela Direk untuk tirak rami ang alay siya, blur bela amlo edel Sunday. Tangara dolgering ilwa si online learning. Kaya gidil COVID dari retreat rungura ra school, tomer ra school. Yarbek lengal ra school, asabi ilmong masublir ra sensei, ardamrir, malu bete dingar ablir ra uspera computer. El musub. Adol tirak rami ang alay sing not tilob dra tingel ang minister wasi el almel ko tiam nombre kal kotrurior. Engwal lomotrokok ra obsubra arungura ra government belaw mar adar hospital marungura ra school wasing mlamo subira adar belaw nasional belaw mutul mo sa school sel ko sil sel sis baskura to tirak ra tingin ilang minister mar adar education ya simbong wasim tangasong sila rogi mulbasin trangal belaw amlo sa school amlo ra school ya baby ra school ako may alay sa siya Minjenti, Mamaristela, al-adim lakas kuri.
dol tirak rami ang alais el altay mga ringa alda dulo maral wase mask ma omlebal ma adalong lira ngal gara school amla makatmok rogu ra sila school mong aiger rogu luul tiar rak trablur belau ablalo tirak la school metumu to rimra rogu ngal ko sim lamos bedel mora school. For some reason, ito la adar belau orrega dara ngalgir. Bandiakal bora school. Direct dol tirak ra ato simbong yang wasi ablur ng ayang alam lo diakal sal sabel ngara online learning. Leng malklo amalalo dara internet ra ablur ng ayang mo matamal lang subira ngal. Din direct tar suba si diak ako bidra ng ayang subira ngal di ngara school. Direct dol tirak ra tara ang aisya ablur Taiwan ako kilutun miskida wheelchair ay gale king lira mo wodon mar itut el mel nga sir gidra olong ngak tirgel la mo wodon tirgel mo itut la adr tir ox bida sal in Brian Taiwan miskida bogor da ta ray ga gidel gingal direk dol tirak ratara ang Asia Indonesia alilutul miskida tablora sidosya miliar bulis el alta mga niya true el BS miliar bulis el lospel mo o manggarngel ablur belar sel sil borngia ocean conference tiagirel mornir ong yawal buil mga niya gigil si social dim lame Indonesia mlan mutul donita tablo motar el si dosia do mesel mo o lengaseul manggar ablur belar kita matengel wasit tok meredelil ablulaat Amir belau Mersil Cloud Ocean Conference. Direk dol tirak ratara yang alais klim raigal tar maklol mel state travelur bela mornya security. Ako te ablu raya la mombrega primary ringir tian mombrega el buil mornya general election ringira e widel kapsingila ong edel buil. Direk el arrag yang ariya secure mornya secure ablu rangayan mga ulong may mili Matoobe. Bulgula si El Arrag ang direct malmasang Arrag secure egal state government. Direct tirak ratara may ang alay sa House of Delegates ultibde udas wal molla. Luwaseng lamagiri tirge rogul adra civil service tirge logro ra government. El murmur tul mur olbira lulaw diak tamira ulelir. Maria lula government el alsil sukum gaureur civil servant tra government bulgulo ase ngarung lurere mel gaureur ay klokar total mo klokar aikal bekil sales permanent job hindi akal so emil mo declare mo murtul mo klolo bil malubang political job ra blur bela ditirigel tira adiakal civil servant tamne sabil di aurora government for example ar ministerio civil ministerio uran except tirigel director meriaw mo House of Delegates ultibde udas ulwa seglil blabol time ngidil ad soal mauran adiakal tabira urerel sabil morali be uran ako klagat seng resign yal luseng ngalmutul mor serurere seruldas morla adirga ngara serol birakula direk do tirak ratera may alais ya president Rablur Belao siya Rablur Belao namuklit-mok mom sadra compact. Namuklit-mok mom sadra compact mong akida matengel wasya tial dalwil rigidra merigela abek tru may merag yang arinya teme del el modong okle ada dul girela igel dul waseng ngeso financial situation Rablur Belao kada girela gere wangrang magara drut ada du siya girel morngira lui me 2024 kita matengel wasitian lomregel el administration en milili adado ya dol tirak sel adado wasigigut maklara el tigil meran mi amosubil el adol tirak raftingel presidente wasigana mo klikmok mo modura ala government american direk dol tirak ratara may al ais en ngaringa bagor de ru madrengel milyon ludo del tirob del mo o mga mokrara el Rablur o igul rai Cloud project tem lani ribon gating ni al Sunday bulgula asing musabela dalang okra blue rai
lengalak ang rigi lilmor oigul lem makat mo klara lem mo metengan mo sibira adal ngari atmir mar adal aklir ang aramol mlarngi oigul asi ilmol mutun mor oigul meta kutmo klawngil ang aklir ang mlamor yarael tirak ratra may ang alay sing ngari audasun molla ngara klolol bira klolaw ngara senet itiang amsaudra aduy maka syuga ngara klobak rablur bela to tirak raiga ais regal mergol rageng ngaria tay mel dersteru rubak dia kal misa ngaria ablu terur merdel dia kal misa dia ka tretal do yakning si adro tel ka clean momil maulbira kalulam marura la al musbela away gigid el monday el dangain mo rakarkaril otbedia hanget chirngi el alta mahanget rakarkaril altob dia kadro reng chirngi to tirak ra aregor deng betul time blaldung kagi da moruba kaya belu adir tirak karsil son mel atia ludasun molla amma magtaklil wasengel motorgo kulmo ruba kalul tirak la teletel la syugang al sum mangari al mutul talmel dia kalul tirak la en mobile selo tirak ral kidela seya besil ludasun mobile tagtigia asyugang makloba karablur wela ul mutul morsel lurungulira tokla adro wase ay imoldoy ay imol ada ongrar tirak ra huktara may ang aisra akarkarira bulur bela bulgulo ase tem lomre rak embogol nga niya taltela el melol meldar tumogde mat clail gases ilangail mo file ra karkari tiado mo ringing wasabe klboil yung nga niya bogol dadar tumogde mat clail gas ilangail mo file ra madala karkari mangwaisel legal mo emlamo erurra kaya pandemika mal meklo ma abtok la adr bela wal el simra di karkarila mlosbel smada bagorda taltelal me aildar tamaklder ay galgeis ay gaw sisbringi ay gel traffic citation ma ay gel dim gegrel misdemeanor karkaril di bebira tamen di akadmora karkaril gerdimral mo pea balsema sum ngilo tiket rarael Bulgulo asing malklo ngara ra sila karkari ra blur belaw le bekelboy leng wada file 134 cases idire bekelboy leng wal lo to da hanget simya karkari ra 150 cases siya ku kay sil ngara olbira ngara karkari ra blur belaw direk do tirak tara ang laiseng gel gotel lo ngara ra adol geringil was US Indo-Pacific. Tial belwadra Pacific ma Indo-China motmak ngarngia angara lo katmakla belu Amerikel mo ngara regit. Gel commander ringi Amer belaos ilal melsande. To tirak kami ang alais ya kabelment bela mlatib de aisul wasi ngegid ada melding ngegid ngegid amadengel wasi akil soldau ma blura sina amalgeta ma qabel bentra melgela ukti melding ngegid uksma da gel girin misad mera blur bela ku kaisil ngar bitar gid ya blura masyar amla tobdra simbungol wasi tirgel gotel betogol mol kildiul ra armigrel ngal gra blura Pacific aral gra masyar tong rura al sila Pacific rogil migrel ngal gan modiol si direk al miang al aisileng to migrel ngal to kan ngal gra masyar mo migrel ngal gan modiol direk guk to bola blura Tahiti imlamo klol bekitelgar amla sois bara al sila Tahiti tirak ka aisra Tahiti wasimlamo ablur bela mal mliklam kitelgar ngirang aramong elanguk wadadul wasya Pacific rogiram la mostart mal klom kitelgar ngi awukto aisa di isir mirarbuir bela ang angel el maraul buigele tatigel ngelgela ahil blum gale imeong dol tirakra ais engam nosbel ngam legil tira ablur bela ram kitelgar adra la ngia
akan bin sila karil was yang kagida lo dulu clean mora Miguel mora igale eugurul itial makitel gar tiaw gurul yung mo kagida al mora Miguel diri ka kalutel melang kumlam katitra blura Miguel was hindi ka bir gulul trakar mong mil katitra ka karkarira blura Miguel melang mo el simmer bukor da Iraq ang klela ay meong Hilbrum direk dol tirak ra kuk Guam Daily News yang hari abu belau liakop ngirangayang el mlude mertiam lo mereka Sunday lo laba kitelgar emle molestra ke karel ngal to tirak ra ay siltilo dra asimbung ra Guam ingal ka ang legis tangal kara imol blay ingal adam milam kitelgar emo merbreb kargal karel ngal ya to tirak ra ay sindim la lo turbegi gilong o turbegi di aka kalmentera akwa mamle aristengi mar ada tial blau tutukli mo el alta meng mira temer ra karari direk sel altara me ang ay sang aring gel legislator ablura ang along to tang ni rogul was emplo lo ng seora aklol kalmentera maklol meeting mangarang hanggang Osima hanggang toltirak rais ito asing abra Osima amlora blura blurira ruwa mlora bulwala direktor ng arlong el tiang ngarur akum dasweng ngarur anyway, hanggang Maria de la Arbulis, ang lagi atokon morning was itang arira at malaloor Aril Rabulumiu. Maria de la Arbulis ang lehar at mo investigate. Toltirak ka simbong ito asing gagi de legislator Abra Osima. Ang ilabi kal mora alool malalool. Itiang bulwala Maria de la Arbulis, Maria de la Arbulis o tirar atom tumo. Investigate ni el atom na tutuklira madala karagila. Manggam no tutak kara amlaklalo dim nakaloltur, emno rabasyol direl dim nakaloltur. Theft and trespasses. Selmo mong ngulbong almayang alais, ang ari abuy girbelaw dilo rap kularael, loba close sign, lual protest del girela kabalmente belaw, iti alsain na luuklo asyakot, yar adar belamat. Sigura di mamulbong ang mga alais. Kaya mga alais el aleru Sunday akmal mereng asuliun mo sumiul tuniin el mertial TMC. Yagi ay amar mutul ay amar mura regulador was yung radiakal sa amel. Lugut makliya. Ang mga alais etiam lo mereka Sunday mang bukod ng ayar erul Sunday. Leng tegi del Omicron ng tegi del raktel nga rablur belaw. Tiral bugil kim takal aurora bebir tiram lo positif. Mensomam lo tirak la lula aka hospital sila dulu wasi obom sel hindi ako mauror mang siya ul mo di sa amin me. Aureng wasi ul ko magiguk na update tirak mo na tora ais mamayang ais. Yang kayo elo ko mal misaul bom gergikle como umask edim leban ya aroid. May igo ko man sulang happy belated Valentine's Day.